ku nshuro ya mbere nyuma y'uko u Rwanda ruhagaritse umubano nacyo, igihugu cy'Ububiligi cyahise gisaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata inshingano zayo bitari mu gushaka gukemura amakimbirane gusa, ahubwo ko ikwiye kuvugurura imiyoborere yayo kandi igahagarika gufatanya na FDLR, itibagiwe guhana ibikorwa byibasira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi byabaye mu itangazo igihugu cyasohoye, ibyahise bifatwa nko kumvishwa n'inkoni bakubiswe n'u Rwanda nyuma yo guhagarika umubano wabyo, bikagaragara nko gutakamba no gusaba imbabazi ndetse no kujya mu ruhande u Rwanda ruherereye. Ibyo binajyanye kandi no kubuhagarariye ububanyi n'amahanga bw'Ububiligi yaratangaje ko u Rwanda rusa n'urukomeye ku mahame yarwo kandi ko rutiteguye kuganira n'uwagaragaje ko ashyigikiye Kongo. Ibi byatangajwe kuri wa mbere ku itariki ya 17 Werurwe ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yagarukaga ku cyemezo cy'u Rwanda cyo gucana umubano n'Ububiligi, ibyo yise kugoreka ukuri ku butegetsi bw'u Rwanda. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri Prévost yagize ati Ububiligi bubabajwe n'iki cyemezo kitagereranywa kandi kigaragaza ko iyo utemeranya n'u Rwanda ruhitamo kutaganira. Yibukije ko yasabye kubonana na mugenzi we w'u Rwanda Minisitiri Olivier Nduhungirehe ubwo aheruka mu ruzinduko i Buruseli mu cyumweru gishize, ariko undi akanga kumuha umwanya. Ati dushobora gutekereza ko guverinoma y'u Rwanda ishobora kuba yarahisemo icyerekezo kimwe kandi kibogamye ku hantu Ububiligi buhagaze, nyamara guhagarika imiyoboro y'ibiganiro ntabwo byorohereza gukemura amakimbirane. Aya magambo y'uyu minisitiri arasa n'ayumvikanisha ko bagikeneye kuganira n'u Rwanda rukaba rwadohoka ku mwanzuro rwafashe. Kuri wa mbere ushize akanama k'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi kemeje ibihano ku bantu ku giti cyabo barimo abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi ba 23 na AFP, umuntu ku giti cye hamwe na sosiyete zishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akuriye mu Rwanda nabo bahawe ibihano bashinjwa gucuruza umutungo kamere wa Kongo mu buryo butemewe. Prévost ni minisitiri w'Ububiligi ati birashoboka ko icyemezo cyafashwe uyu munsi n'u Rwanda gifitanye isano no kwemeza ibyo bihano ku rwego rw'Uburayi. Prévost akomeza avuga ko intego y'ingamba z'Ububiligi hari ugushyiraho igitutu kugira ngo impande zose zihagarike umuriro kandi zicare ku meza y'ibiganiro. Ati Ububiligi bwishimiye intambwe imaze guterwa mu minsi yashize tubikesha abunzi bo mu karere kandi burashishikariza cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo gufata inshingano zayo hatari gukemura amakimbirane gusa, ahubwo no kuvugurura imiyoborere yayo. Ububiligi burasaba Kongo kandi kugira uruhare rukomeye mu biganiro ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego rw'igihugu, kandi igahagarika ubufatanye bwose na FDLR ndetse igahana imbwirwaruhame cyangwa ibikorwa by'urwango bikorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu rwego rwo gusubiza ku gucana umubano no kwirukana abadiplomate b'Ababiligi, Minisitiri Prévost yafashe icyemezo nk'icy'u Rwanda, avuga ko azahamagaza charge d'affaires w'agateganyo w'u Rwanda, agatangaza ko abadiplomate b'u Rwanda batagifite ikaze mu Bubiligi kandi bagahabwa amasaha 48 yo kuhava ndetse bagahagarika amasezerano n'ubufatanye yari ahari. Yongeye ko Ububiligi bwamaganye amagambo yavuzwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu mpera z'iki cyumweru ndetse n'impamvu zatanzwe kugira ngo yemeze icyemezo cy'u Rwanda nk'uko iyi nkuru dukesha dhnet.be ibivuga. Maxime Prévost ati Ububiligi ntibushaka guhana cyangwa guca intege u Rwanda kabone nubwo hashingirwa ku mateka ya gikoloni bwagiye bwitandukanya nayo kuva kera. Ati icyerekezo cy'Ububiligi kizakomeza kuba kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kugendera ku mategeko ndetse n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ibi tubihuriyeho n'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi kimwe n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga harimo G7. Yongeyeho ko ibi byerekana ko Ububiligi budakeneye kumvisha abafatanyabikorwa babo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, u Rwanda rwakomoje ku ruhare rw'amateka rw'Ububiligi mu kuzana ubuhezanguni bushingiye ku moko bwateje jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu gihumbi 1994. Maxime Prévost ati aho duhagaze ku byerekeye jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ntihahindutse. Ububiligi bwamaganye nta guca ku ruhande na gato jenoside yakorewe Abatutsi kandi bwemera uruhare bwagize, cyane cyane busaba imbabazi z'ibyo bwakoze. Ndabisubiramo cyane cyane busaba imbabazi z'ibyo bwakoze. Ububiligi bukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa itegeko ryerekeye guhakana jenoside yakorewe Abatutsi kandi buzakomeza ubufatanye bwiza bw'umucamanza hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ku bijyanye no gukurikirana abayikoze. Ibi byafashwe nk'agatangaza kuko n'ubwa mbere Ububiligi bwumvikanye busaba guverinoma ya Kinshasa kujya mu mishyikirano ndetse no kuvugura imiyoborere yayo, tutibagiwe no kuvugira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu myaka 30 ishize. Ku rundi ruhande, guverinoma y'u Rwanda yo yatangaje ko nubwo umubano hagati y'Ububiligi n'u Rwanda wahagaze, ibikorwa by'ubucuruzi birimo amashuri y'Ububiligi n'ingendo z'indege bikomeza gukora.
Ibi bitangajwe nyuma y'aho u Rwanda rumenyesheje Ububiligi ko ruhagaritse umubano mu bya diplomasi, runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bwarwo mu gihe kitarenze amasaha 48. U Rwanda rwavuze ko rwafashe uyu mwanzuro ugomba guhita ushyirwa mu bikorwa nyuma yo kubyigana ubushishozi mu ngeri zose bitewe n'imyitwarire y'Ububiligi ya gikoloni. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda mu kiganiro yahaye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yatangaje ko iki gihugu cyari cyaramaze gufata uruhande ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, kirengagije ko kiza amateka. Alain ati muri iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bigaragara neza ko Ububiligi bwakagombye kuba bwaragiye hagati y'ibihugu byombi. Ubu nonaha bukaba ari bwo bwa mbere mu gushaka kuba umuhuza kugira ngo ikibazo kibe cyakemuka, kuko leta ya Kongo ifite ibyo ivuga, u Rwanda narwo rufite ibyo ruvuga. Muko yakomeje hagira ati Ububiligi bwakolonije ibihugu byombi, buzi uko imipaka yakaswe, buzi uko indangamuntu zanditswemo amoko, rubizi byose kugeza uko byagenze ku bwigenge. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda avuga ko umubano w'u Rwanda n'Ububiligi utari wifashe neza ahanini bitewe n'iki gihugu cyakomezaga kwisunga amahanga ngo arufatire ibihano. Muri icyo kiganiro Alain Mukurarinda yatangaje ko ibikorwa byahagaze ari ibishingiye kuri za ambasade, bityo ibindi bikorwa by'ubucuruzi nk'amashuri n'ibindi bigomba gukomeza. Alain Mukurarinda avuga ko uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu Budage ari ufite inshingano zo kuruhagararira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. U Rwanda n'Ububiligi bimaze iminsi bidacana uwaka, ariko byahomeye ku mirare ubwo umutwe wa 23 wagaragazaga imbaraga mu gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, harimo imijyi ya Goma na Bukavu, gutangira gushishikariza amahanga gufatira u Rwanda imbere. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Byagera kuri FDL bakabivuga buhoro bongorera, kuko ubundi ntibashaka no kubivuga, kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho, ko izo nterahamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu. Cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo, bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri, bari aho bashakisha barwanira. Ntibashobora kuvuga, nta hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo. Ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23. Ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi, batazi ibyo bavuga. Bazi ibyo bavuga, niko babihisemo. Nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka. Bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ni ukwitegura, ni nko kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose, ntibikatubemo. So ibingibi bari aho bavuze induru hirya, baratugera batya, baragera batya, sanctions, we do this. Ubu buracya twapfuye kubera sanctions.